Gati no Astiana Yanti sagetan ngalain di kamar kosne di Jalan Cokro Aminoto Gang Mawar 2 nomor 9 Denpasar ulian gelem. Cuma sing man meperiksa ke dokter ulian sing lah pipis. Kasubag Humas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi menjelaskan korban ajak kurnane Madan Haryanto ken adi ipahne ngoyong di lokasi ni entu. Korban ngaku nyakitang basang ajak sesak napas. Ulian sing lah pipis, korban sing masih abanek ke dokter atau rumah sakit. Cuma rawate di kos dogen. Almarhum man bangepil sakit basang. Jak saget kondisi ini ngedrop. Duga seminggu 1 Agustus entu pas lakar bangeyeh kelungah, cuma sing ngidang mecelep ke bibene. Korban ngangsan lemes. Nganti sing ingat di subane cek jak kurnane sube sing ade denyut nadi angkiane sube sing ade. Korban lantas sirepange dhuwur kasure jak kurnane. Haryanto laut nelpon keluargane ajak Polresta Denpasar. Di subane keecek sing ade tanda-tanda kekerasan di awakne korban. Tim Bali Express ngelaporang.